wangithela induku. Ngathi ngithi hayi mina bengithunyiwe bengasekho emfuyeni wangithela induku. Bekunjalo kwekuqala. Belingekho isoka belithi mangabe liyobheka umuntu walo lifaka isudi liquphile kodwa balibona inkomo zidla umbila bekufanele nesudi yalo liyongena ensimini liyikhiphe ajawazi la ngayikhipha liyokubona wabona uSawule. Uthi angishayelo baba uthi ngathola intuba yokuphuma ngithembe ngiphuma ngahlangana nejece eceleni ngiphambekile ngicasuke ukuthi ngishayela ubala ngoba bengithunyiwe. Uthi ngaphenduka naleli tshe uthi ngathi ngiyamshaya ngalo uthi ngageja uthi ngashaya udonga leli ngashalazela abanesibazi. Uthi ke kodwa kwadlula nje lokho kwangaba nankinga kwadlula nje ngaba umfana ingane yakhona ngakhula nami ngaganwa nami ngathola abantwana ngakhumuza xoxa lengwembe ithi ke nayo indaba ke ngama-80s sengithola leli bandla lamaNazaretha. Uthi lafika kanjani ngizoxoxa uthi kodwa sengithola leli bandla ngithemba ngilithola leli bandla ngalithanda. Uthi ngangena uthi ngafika ngakhetha inkosi ngaqeda ukukhetha inkosi ngabhabhadiswa. Uthi ngosuku nje engathi ngibuya ngalo ngathi mangilala emzini kababa engase ngiwakhile. Uthi phakathi nobusuku mangilele ngiyaboniswa. Uthi ngibona lo baba leli khehla liyaqhamuka liza kimi lithi sawubona mzukulu. Uthi ngavuma lathi lokhu uyabona leli bandla olikhethile ukhethe ibandla langempela elilayo emhlabeni nasezulwini. Laselithi kodwa noma ungakholwa kangakanani ma ungakayivali le ngozi wangishaya yona ngeke ulibone izulu likaShembe.